Kakasi Students Union hagasngi palai kalabu dak jingkli ya kejingkeno bomle AA ketenat an Persha ayo Vice Chancellor ke National Law University Meghalaya u Indrajit Dubey. Wat happening kejingkeno bamsap bat jingpenyat bakla ya kikam kijam jong ke skul ba. Ke KSU kala penpau ya kini hadin kejing IT ya ke Shithi syau menteri ketenat an ba lakmen rumbui. Kabakeno bau Dubey uladan keti haki babun kijing trekam bamhong. Kentup ya kajing penjar ngai ya ke pisa ke university kajing tungkam bean bat kajing pen Kenya ke Meghalaya State Reservation Policy. Laban kedua berkatanat an kejala kala kular bentung ya kajing tokit halor kini kajing keno bat ben pendep ya ke kaipot hapo ke arbana. Hagani kajing ya kendu ke KSU kala bo jing keli ya ke kaipot bat ong baka por kala ya lah hindriu benai. Hindri ki bor kemi kila sngap jar-jar ke bapin i kumbaka sarkar ke penslur ya kikam bamsap. Katkum kijing tip beralum deka RTI, ke KSU kala shem ya bun kijing keno kam bamsap, kentup ya kijing pelut eka pisa, bak hatsan lak shpau hajar, lai spa sau penyok tingka, neki kam let jinglet shimet. Lai lak san penriu hajar, nyo spa san pau tingka, na kijing edik kiat. Bat jing siu bat sau penriu lak, prapulai hajar san spa tingka, kum kijing siu tulop ya ki professor, ki bomshim la shim kelas, bat kiwe. Hagaju kapor ke KSU kala dawai ke sarkar bahkan le ai no Persha ayu Dubey haswa bahkan kut ke samoy syakri jong u hau benai rempang arhaja arpan riu haba banjur ru baka sarkar kali ben pintikna bakam de ben pinjalan biang ya ke jingtung kam yau ni ubriu hagan ke skul ba katkum ke jinglap RTI ke jong kaseng kala syam bakadon ke jing bakala ki ba bon rukom ke jing le don bor ba bon rukom jong vice chancellor jong ke university u professor Dubey hakabai day baka pisah pilan ka tungkam tungjam bat wiki bay namar ngi lasyam ka RTI ba tangga bay kiat ka jung uru penunkam da ka pisah jong ki patba jong jela ka popoi hadu lailak tatang hakoi program lailak siteng tang tak bay kiat ule jinglet sabar stir ru ngimtip da di official ne unofficial namar kam reflect kam pa po ka kam reflect ka po ka RTI ka poi hadu khasan lak te mudu ulit ne ka bentai le di simet ka muka lak ta ba makasan lak ilan penunkam nom ta jing mentoi patba kumba sau pesan lak ai punon kam ha ba on sip tulop iki katukan ningut ki nong hikai be jan bu batang ko ke kelas su sim di halor ke jing tungkam tungjam bu thung i bri be jan badu ba kum ta ter klam da ya katkum ke kendon juga reservation policy nalor nang taru ha ba pelat kin gi jai kamru wa kita ki condition si balong pelat liam ha bagi bri jong ki mla su ban thap kram bon yo ban thap gi bri lo jong di ngila ngamba ni ke RTI ngilai kendu i kong amperin mensua di ngila ailut ini ke RTI findings ki ngilap ujungi badila ong ba aipor ya ka sarkar arbanai kinya penben di hadin arbanai kata hau naitung ngila pas ngobing sukam amperin ke ba pinya sing nang ni sakaman digi ong bikin se form ko ke committee ba kin shim action no ya uni vice chancellor tenre ko to kapor kami no kan ke jingya Piliang suki jong kini ki ministers politicians di delor kan kanong rim ngilawan ni kendu biang malakaman mat ngila ai ka dorkas dekat bagi kot kisla ki bangila submit dum swa kan tup ru gitu jinglap RTI ki jongi mat ngila pasngau hi malakaman ba uni ubriu unkut no katenyo lan ni kata ka samoi ha u rempang la snem tinggi kuah ba umde rebanyo extension manaka juga poru ba umri rabani olong biang visi Henry ba ka sarkar ka dei ban advertise no ka post visi ban wara do ta visi bala ban tri sisa na ka banta ka jingmentoi ka liang ka jing pulian jong ka jela omba untri ta namta ya le di simet berkum juru ka sarkar hing ngisngo ba ka dei ban sim action ka ba dei bat uni ubriu ti ngingit skemba on lapoi hu banai no pra na ka liang minister ilong bing se syong biang ke sinjang mingin sim Persha ayu ni briu kat kum ke jinglap ka RTI jong kaseng dikata kan kalau ke jing bakla jong ni briu simen lem itu gi badan hadin jong u te khnang ban penbet i ketika university bakan long kata ka university ka ba pau sisa tang po ka than rei seboro ko geri India tigi dan kam ban mi bujli do way pat vice chancellor u badan sisa kata ka mesti menteri na ka banta ka kiu ko roi jong ka jela berkoi hakal yang ka puli putih dan ni kajing syakri ya ka jelah hakal yang kaan